King Ciudad Angeles, libreng school supplies ang dinakin ng city government para kareng estudyante. Ay ni report ng Angel Dumagat. Kayag naning pamamuklat ning klase, pesi na yaning pamamyan ng Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. kareng school supplies, sapatos, medyas, t-shirt at bag para kareng kayanakan ang mag-aral. Mamabot king 93,000 ing ipamye ng Mayor Lazatin kareng 55 a public schools king syudad. Ing programa, Penny Balanderi Chief Advisor IC Calagwas at Executive Assistant Reyna Manuel kayabe ing Angeles City Economic Development and Investment Promotions Office at miyembro ning City Nutrition Office ing Pamandake School Supplies. Metong kareng pangako ng Mayor Lazatin ing mamye di kalidad edukasyon para kareng kayanakan king Angeles. Ako ay Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen Susuyo.